Piginagura na kasubagong aga ang Sandigan Park sa Laugan Campo General Simeon Ola sa Legazpi City. Nangenot sa seremonya si Police Brigadier General Andre Dizon, ang Regional Director kan Philippine National Police, Bicol. Pira sa pigbibida kan parkean magagayon na masetas, nakakadugang man yung magayon na vibes and fish pandigdi. May sadit man ining entablado na pwedeng pagkondusiran ng mga aktibidad sa kampo. Actually, sir, this is a multi-purpose na park wherein all our personnel or our offices can avail this for whatever activities that they will have. Gikan ang pangaran kan parke sa Sandigan Class of 1994 kung saan hali si Police Brigadier General Dizon. Bukas man ini para sa gabos. Everyone is welcome to use this Sandigan Park. And this is also an extension of our chapel. The churchgoers can proceed here and monitor the real-time mass. Asigurasyon man kan direktor na sa dapit na panahon, mas magiging magayon pa ang Kampo Ola, ang kampo na bukas sa kagabsan asin tunay na malalaoman. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Obeya.